Mikambra shamurinawa ndimea kuta ko trauma pothia mea kuta ko trauma yaro njitu shavi o secondary trauma po vicarious trauma no gatukambro mundu ngutiro gonyoka no potungishwa na shavi mundu shetiro gonyoka mundu ngwaro kurimatwa nyoka po waro po mundu ngwa vuo kushavilo nyoka shwa matwa nyoka konoka hupa uri motirembo nudu shwe kushaipeno gonyoka shiva the rumata pothia kadeno jefa no kudepa pothio kanu mundu urire ngwa vo shwe nyoka de pa uriri no okay omundu ngwemo kukwatwa kwinganda kwatwa karo kumuno nyoka ngatushe nao ka mehekeho wamuna modo tipo mo iprendero uriri karo roku kapo na openo mundu ngwa roku rumatfo nyoka pothio mundu ngwi ondira nje nayo ohunga no kurumatfo nyoka nji onjiro nyingi onji ishauto kuri prano nyoka uri pe aruma afulu kushevike na keno kuthwana poke na keno oku nyinga mena ushavi odo story nda vuva ohunga no nyoka ondari odo ndiri teshinene okay okusharumo ami bahama methereshe mbae shimaro mtiti mbarmatiro nyoka neitara okura makwanje kwa kondorondu ojefa kana yakahano kuhita mu mbindu ekondo kurama okusho mundu ngwemba no shina shima shosho kushavi okay ndoba vupeno nyoka airumato mundu kusho mundu mapya kakundo kurama ne uyo nanji kuye yarirwe oshina shauto kumuna po shina shamuna mehungindo ranje po mena ro story yanje usha miyamu mundu ngumba traumatized wamino sheimba kundo kurama mena mbarumatwa nyoka mena usha mpaka thirikara ko mundu kuye ikaria o secondary traumatic event omundu mushabari it's like a secondary person okudhuva story nji kuye o shiraro shanje ashiri yoshido ukuye ngandupo nono yokushavi andare shodo kuripra nonyoka njipo kanga monyoka matira okunyinga mno shavi wavu kushavi onyoka okura mukukondwa ondiru omundu naonu osho nanjonjitu shavi vicarious trauma po secondary trauma no okamro mundu ngutiro kuyendwa uditi mundu ngutiro kuyendwa mena kushavi waferekero shara mtiti kushavi the shitwa shatu ndo vandu ishavi ave kamburwenda vetene uditi rumofuru uriri ushivike uriponga ndako kind omundu ngisheki aponga ngoshikano shishitenga atiro kuyendwa okutiro kuyendwa mena ro story yenja avuva mara mune karo kuyendwa po karo kuvetwa no kaenda po noenda po mwana mumaferekaro oenda iriro nene na view didi andare shoto kutuna uri ikatuna ketupa omundu ngosheka no trauma yondira po ndira matukusha munamo sherero ukanondira yokuyenda mena kushavi wavu kushavi ovoenda vandu ishikathe nyanda ovoenda uditindo wame kukarema na po ame ukafura kudirambu kushe hine kind so onanjo it's what we call vicarious trauma post secondary traumatic stress uyo mundu kano stress anji orikane kusha shimono vina bimutiro neveni po shuno vina ovembia experience osho mundu shimotherekare ko mundu ngwarwe kengeze kusha imape arumwe otraumatize mundu ngwishinene kombanda indovo muni po traumatize osho mundu okusha meno batwa po example uri hungano nyoka neshavi tuvengi tutiro nyoka to humbuka retedepa nunoho tuvengi no putiri mbututiro kuyendwa mena shavi shatu therekare shatu kuru shatu therekare ohungano loenda o vandu shavendwa mulo kasino inambi oshuka nemu manisha mbao loenda shike hapo osharika nemo na oiri moshuka traumatize omundu ngwatiro okuka pangwa po atiro kukapo napsha udogo usha ipeno nyoka rumwe I know kano panic attack omundu ngusha rumwe kaino kusuana akura mu mutima mwirinjo uya imamu therekare vinaino therekare na wamara kengedo she imampi arwa mu traumatize omundu mukananda hekeri batera no usha mona vicarious trauma no potungi batirwa omundu sheko counselinga aruhemeka ameshana no kusheye ma process of feelings and ma process o meripura wenga no ndira nje nayo momunyo kushavi mind no okuhupa no kuheno kutira pupetambo mena je muni matho ku experience arumwe shaka experience mwadonda ngwari poroporo uriri kadhiha mashino andushivishana okusharika nemo nao kengeve umwana wa muthirikari wa story amutiritho vandu kushavi vekeri batira moka ndina pomo kunyana po kusha mundu ngakukutori makana nasho iri mundu kayanene ka mena uhaka hanoku okupama nanjumuka mai mape rumwe yake mundrek me mo story onyoka mai muyam mara rumwe nashiva karive mahungisho wa muthirikari kengeve sha muthu apovio mambo nokutiritho mundu kausha peri nawa tuyamathane kushumunda uhemaka no munyo mathuku hupa and always be kind, Bovi, okuhep.